gospodin Ristić. Goran Arizanović. Drago mi je, poštovanje. Volite. Ali nikako koliko je selo dugo, mi se vozimo dugo, nikako prijeći. Koliko je mjesto dugo, ide. Ovo je Vaspirović. Dobro jutro, koje kasnije Taro kremenja, ne? Iza Bandića! Onda je, slušajte, ste čuli? Iza Bandića! Nećete vi... Nek se ljudi smijeste, samo sjedite. Qui opet a baza je